fela modimo a kwale ditsebe tsa gago tsa nama a buletsa mowa o re a kwale matlho a gago a nama a bule a mowa re golagana jalo le Dr. November a sa tsamaye a le esitlhe a tsamaya le ene Osli lo Semphomo bone ba tswa ko Victorious Faith Ministries. Doc. How are you, my last born? Ai ke siame doc, a wena siame. Siame doc. Ke thabile ma. Selekele right lona. No right ntate mo go wena right. Re shapo ka nnete. Mamedi ke live he le qepela ka la Facebook la Pastor November and Victorious Faith Ministry. All right? Ai ke siame doc. Ke designers. Hey. Askis. O sebedisa Salex gona le spray. Oh, okay. No, Mamedi ke teng ke live le qepela ka la Facebook la Pastor November and Victorious Faith Ministry. Re bile le tshebeletso e ntle. Yo. No re bile le tshebeletso e ntle. Ke batla ho leba modimo ka maphuto a ka neng a tlile. Amen. Yeah. Ka nnete ba ne ba tlile le ba sa kgona go tla ba ileng ba apologize ka baka la mabaka bona. Re le ba ntate modimo haholo. Mamile ka ratang sonta se fitile ne ke bina le tshebeletso mo ke ne ke honora kereke ya ka kaofela le batho ba contributileng but ke be ke ne ke ba araba ke ne ke ba honora ho latella mesebetsi ya bona di role tsa bona ne re honora le batho ba fielang kereke le batho ba phehang wa bona ona jwale ke la bobedi ona le batho ba phehelwang ona le batho ba jang every Tuesday ona jwale sontso ona le batho ba yang kereke ba lo jang ebile ba sentse ba le teng ba lo jang hona le bomme ba itetseng ba phehang ba patalwa ba etse next month ba ya everyday ba phehela batho bano and then hona le bana ba sekolo ba reng ha ba tswa sekolong ebile pele ba ya sekolong ba siya di-captain tsa bona hore ha ba ya sekolong ha ba khutla sekolong because abana dijo malapeng a bo bona so o tla utlwa bohloko a dikolo di kwetsweng o tla utlwa bohloko ha o ka fihla tshebeletsong ya rona ka la bobedi le ebile ke boleletse bomphomotseng ke re go tloga hona jwale ha ke sa batla hore re phehele batho fela ka la bobedi ke batla ba phehelwa ka la boraro le la bone la bohlano phehelwe bana ba sekolo hona jwale ho ja batho ba baholo mare le bana ba sekolo ha ba khutla sekolong ba bang ha ba tloya sekolong ba siya di-captain tsa bona kerekeng mane hore ha ba khutla sekolong ba thole dijo tsa bona di kentse ka di-captain so that ba lo ja malapeng ha ba fihla malapeng so ke ne ke boleletse Mphomo tse ke re Mphomo ke understand ka la bobedi re phela batho ba baholo ba ya ja bontate kore mo mamedi ha o ka kena Facebook nyaka ya Pastor November and Victorious Faith Ministry o tlo nana ke kereke you will think ke kereke kore the way batho ba tla bo o si bontate baba you will think ke kereke kore tlo nana ke kereke ba tletse di bo tletse ka teng ba tlo jang then ka mora mono na le bana ebile jwale ha dikolo di kwetse jwale ho wes ba tla ba le bangata bana ba ka tletso sang ba senang dijo malapeng that is why le hona jwale sentse re entse ntho shelter ya batho ba sena mo ba dulang teng already sentse re qetile re kentse di battery tsa bana shelter tsa bana ba sena mo ba hlokang bodulo then se le fela ba tswele pele re ba etse le hae re ntse re tswela pele hona le shelter ngwe e ntseng structure se seng sona se seholo haholo se re batla tšhelete ngata haholo mo re tla be re accommodate hona jwale re nka banana fela batana go ntse tsamaya re tlo nka le banana le bashimane now re busy haholo ka nnete modimo re etse ka mohau wena mamelo ka ratang jwale re le bantate modimo ka tsela makatsang hona le batho ba phehelang batho bano hona le batho ba tlinang kerekeng hona le batho ba itetseng bomphomotseng bo seleke they are 7 ministry ka pelo sa bona kaofela re na le bo tshepiso re na le bo mang ke le bantate modimo ka sonta ke le ka invite maphuta wa ka re ke kopa batla bana ba tlile mamedi ka ratang ke ne ke le happy ntho nkutlwiseng bohloko ke rapella ba babedi ba bararo because ke ne ke re ho bona ke re na maphuta wa ka ona mohlang ke tlo bankang jwala ka bana ba mahlaswa ke re ke ba akere hangata motho a tswile ke re ke mo thike ngwana le hlaso ne jwale nna ne ke re ba ka bona ke tlo ba consider ile bana ba mahlaswa because ntho bohloko gore sebeletsong ya ka ha se ngata batho ba tsamayang because of
ba sa batle kereke. That is why hona jolo na le batho ba tsuleng kerekeng ya ka ba mametseng ba sa batleng letho ka nna ba tsuleng kerekeng ya ka ba nshebellang Facebookong ba tsuleng kerekeng ya ka ba mfounelang ba buang le nna ba bang ha ba na le mathata ba buang le nna and I know hore ba ntshitswe ke di spirit because batho ba le ha ba batle bona batho ba le dibakeng tse right tse ba ka thusahalang ho tsona. A ke tsebe ke tsa sense ba le ba batlo bona batho ba le dibakeng tse right nkile ka ruta ka ntweng ka re hona le dintho tse pedi tse ba le ba sa di batleng. Ya pele ke sebaka ba tseba gore Satan o tseba sebaka se ka reng ha o ka ya ho sona o tlo thusa. That is number 1. Number 2, Satan o tseba motho yeo o ka reng ha o ka kopana le yena bophelo ba botlo change wa tseba and that is why Satan a re swapang. That is why it's gore ha o tshwantse ye kerekeng e itseng a ba wisa kerekeng e itseng wa tswa o re swapa jwa ka manyalong le di relationship mo wa re swapa le manyalong wa swapa ha nke a lo kopanya le ntate manganke ya na mo kopanya le mme mama. That is how tolo re ha nene ha o wa shemara mosadi wa ka ya ntle ke ane ya tsama le ntate ya wa re swapa ha bohloko le di kerekeng o tsa jwalo o swapa batho nka a o ise kerekeng e itse ke opela ka tsatsi le leng ho na le batho ba ne ba re ba tla kerekeng mara ke ba decide kerekeng tse ding itse ha ke rapela mona e le Sontaha batho ba ne ke ba kgona ho jikisa koloi mara ba ne ba batla ho tla mara ke ba satle ba driver ba ya kerekeng eo itse ke tla rapela ba mmametse ke le radio ke a ile hona ba kgona go ba le matla a o jikisa koloi a re ba tle kerekeng ba re ne re batla o tla kerekeng mara ha re letsele ke ona le ntho re ye kae but ha o qeta ho rapela ke a ile hona re kgonang go ba o gutla re tla ntshebeletsong. So ke le ka gore momamedi re le bantate modimo ka tsela makatsang I was so happy ba bana ba ka even if ba bang ba ka nna ba gutlela dikerekeng tsa bona Sontaha sena kapa ba bang ba gutlela lapeng nna the only thing e ke entseng ke ho release a blessing e leng ntho tsa go mo stop o yet and anytime ha ke feel gore ho dutse moyeng wa ka gore ke lokole le hlono lo dima bona ke tlo ba bitsa hape Amen. ke tlo ba bitsa hape and then ntle le ba seng ba decide le gore bona ba gotletse lapeng because ke a tsaba gore ba teng ba tlo decide gore ba gotletse ba babedi ba tlile ona ba tsate moruti rona ka kata re tsebe wa ne re tsamaile ke ba amohetse batho ba tshwantse ba tsebe gore ke lapeng but momamedi ke le ba modimo ka tsela makatsang ka tshebeletso re bileng le yona le maphuta a ka bileng teng mamedi ke na le di show tse ke di entseng I mean ke na le content e nkileng ka etsa yena ya Mosia opera Mosia o etsang that content it was a content e tlitseng confusion ya tlisa batho ba nrwa ke batho ba etsang to an extent maphuta ka nalo a rwa kwa ka ra di taxi le mesebetsing ho ntso botsa hore ho rwa ba rwa ke le ke di family re letsa makere kenya le hlanya mara ba dutse until tsatsing la ka shokolena because bona ba understand maphuta ka hore tate moruti o re jwetsitse go tloetsa content so ke le ba le modimo ke le ba ntate modimo ka loyalty ya maphuta wa ka gore these people they are so loyal ba ntate modimo a mphileng bona ba ngopotsa barutwa ba morena Jesu bukeng ya John chapter 6 verse number 66 mo barutwa ba bang ba morena Jesu ba ne ba decide ngala empa bo Petros bona ba rona ona mo re ka ra yante se re entse qeto ya ho dula ho wena mona re ba bona ba bang barutwa ba hao ba bang ba tsamaya empa rona se re entse qeto hore re tlo itulela hona so re le ba ntate modimo ka tsela e makatsang jwale molaetsa wa Sontaha ne ke bua ka mefuta e mmedi ya ne ke re le melaetsa mmedi le ke re raka molaetsa wa o nehela ke bua o nehela ke eng mamedi ke tlhotlolotse ka ba ka demonstrate ka ba ka nka sejana ka tshela mobu a qetile ka nka peo ka kenya peo ka ra mobu ke jotsa batho ke re rona re mobu rona motho ke mobu because o entse ka kate ka le rwele o entse ka mobu now polelo yeo ke bua modimo motho ke peo yena ke jala ke nka peo ya dinawa ke jala mobu so ke when ke bua blessing modimo hao ke tshwana le ha ke nka polelo ya ka lentswe le ke le bua modimo hao le tshwana le peo yena e jalwang mobung e hlokang fela gore mobu o e receive ha o qeta o e receive mobu o yeme monga peo a emele nako e right mo peo yena e tlo hlahang e se beya ditholwana jwale e se hlahang now ke bontsha batho ke re when I bless you ke bua lentswe di maphelo bao ka montso mang ke lokola blessing ke bua ke jala peo ke jala lentswe bophelong bao mosebetsi wa fela gore o le receive then o tlo bona di results tsa teng because yona ga itse diaka
le mo mamedi batho ba tsebe matla tlhonolofatso hle batho ba tsebe matla tlhonolofatso gore mamedi wa ka rata batho ba tsebe matla tlhonolofatso and that is why when tate modimo a bua le motho o buile le bo Abraham ka tlhonolofatso re ke tla o tlhonolofatsa modimo ha bua netse ha re ke tla o fa koloi ke tla o fa ntlo ke tla o fa ara will bless you ha fitla bo Isaac o itse will bless you bo Jacob o itse I will bless you modimo sebetsa ka blessing people they don't understand matla a tlhonolofatso re when motho o tlhonolofatsa e etsa into you but the only thing about if re kanyang batho gore batho ba tsebe gore when o tlhonolofatsa motho motho eno tshwantsa understand gore ke peo lentswe leno ke peo le jetsong wena le sa tlo go hlatsa tsenena ditholwana tsa lentswe leo ke di buong ho wena ho ka etsa ba le se ke la hlatsa tsenena but ntse le tlo hla o tlo thola ditho tsohle tse ke di buile go dima bophelo bao di ntse di tlo etsa so batho ba inka hanya ntho eno so re le bontate modimo ke message wa pele ne go ruta wa bobedi message ne go ruta ke message wa hore re na le mefuta mebedi ya batho ba modimo ba sebedisang jwale ka di destination helper tsa rona destiny helpers tsa rona batho ba re thusa mamedi ha re bua ka destiny helpers re bua ka batho bao ke ne ke etsa mohlala ka Joseph o lorile toro a ipona a dutse troneng a fepa bana babo batho re a fihle nthong eno destination eno ya kapa destiny eno ya hae o ile a tshwana le ho be le batho ba bang teng ba mothusang ba bang ba mothuse ka bogopo bana ba bo ba mothuse ka bogopo ba molahlela ka mokoting ba mo rekisa but when we sheba ntho bana ba tshwantse ba etse jwalo because ho no sena batho ba bang ba ntate modimo ka ba sebedisang ba ka thusang Joseph ba mo transport bana ba bo ba mo nkile ba mo rekisetsa ba Ishmael ba nka Joseph ba lo mo rekisetsa Egepeta ba lo mo rekisa Egepeta batho ba no ka e ne le di destiny helper tsa Joseph tse mo thusitseng hore a fihle bana malenteng tsone ne ke ruta ka ntho ke ntate modimo a qeta ho realize hore ba tlo blessa bana ba Israel o jwetsa Moses tsa mo ba jwetsa hore ke ba file Kanana lefatshe le nonneng le nang le mahi a dinotshi le lebese le phallang batho a qetile modimo ha gone ho ba thusa ho ba a helper ya bona e ba isang lefatsheng la hence a qeteletseng a bitsa Moses ke kopa o be wena yo ke tlo mo sebedisa jwalo ka a destiny helper ya batho bane hore ba tle ba gone ho fihla mang and o tlo bona when nako ya Moses e fela ntate modimo ke a tseba hore batho bana ba so fihle Kanana a tshwanela hore a kope Moses so prepare Joshua because when I bona naka o tlo fela ka mantsomang ba Israel le bona hore ba fihlele ntho modimo a neng a batla hore ba be yona modimo ile a tshwanela hore a ba batlele di destiny helpers ileng Joshua ileng Moses le Joshua so bophelo ba motho e mong le e mong wena ga itse diaka bona le a destiny helper hona le motho yena ya bapalang role bophelong ba hao ke tlo yetsa mohlala mamedi wa ka ratang nthongwe ene ka bo madimabe e Satana re shapang ka yona nako ye nngwe when modimo re file di destiny helper re na le go mosetsa tsona re na le gantshetsa tsona re na le o di phahamela mo mamedi wa karata e le ntho enkileng ka batla ke yetsa nna e kileng ka yetsa e seng kile ka batla yetsa hona le nako ene ke sa khathale ga itse diaka ene ke jwetsa batho ke rena ke re khathale ka re ke ne ke jwetsa batho ke re le kana la tsama ka re you know why ke ne ke rata ho jwetsa batho ke re you know why ke re ke etsetsa gore e mo le mo yang e contributileng ka lesenkela ya anke lesenkela ya tsamaya ne ke sa khathale batho ke sa qeke ke sa etseng ene ka nako eo Freedom Square mona ke dula teng ne ke na le list ene ke ngotse dintho tse 5 tse ne ke batla ntate modimo bless ka tsona and dintho tsena tseo ke ne ke batla ntate modimo bless ka tsona mo mamedi wa ka ratang ke ne ke sa tsebe hore ke tlo di fihlella jwang but ne ke in my mind nna ke na le hore ntate modimo tlo nthusa o fihlisa ditorong tsena ke sa tsebe modimo yena the only thing a tlo nthusang ka yona fela go mpha batho ba tlo nthusang ho fihlella ntho yena I don't know whether it gets a sense ke ne ke etsa mohlala hape mamedi because nako ka khutshwanyana ne ke etsa mohlala ka ntho ka Jacobo o ha qeta o blesswa ke ntate hothi o tlo atleha o be le in Jacob ha ka di thola ntho tseo until ntate modimo mo kopanya le Labane o bapetse role ya ho thusa Jacob hore a be sena se ntate modimo a matlang e be sona ka montso mang Labane e bile a destiny helper ya
Ya ya Jakobo. Jakobo. So momamedi wa ka ratang nna ha ntate Modimo ba mpha phutego ke na le boigomo santse ke le ka tlase ka kwana ke re ke ka le ka tlase ka mokoko ke sa kgathale batho ke sa qeke batho ke batla bua le bomme ke batla bua le bontate sa tsena ka shokole hore ba ithute something hore ka nako tse ding tate Modimo a ka o fa monna wa hao as a destiny helper Modimo a ka o fa mosadi as a destiny helper Modimo a ka o fa a boss as a destiny helper Modimo a ka o fa somebody boyfriend kapa girlfriend as a destiny helper Modimo a ka o fa motho e leng a destiny helper motho ya tlo bapalang role ya hore o be sena se o leng sona but ka bo madimabe most ya batho ba ne re ba underestimate e bile re ba bone and Satan o etsa re ikgantshetse bona jole ka nna ne ke ikgantsetsa maphuto wa ka kana go e fitileng ke ba jotsa ra ke ba tsotele ba kana ba tsamaya ene ke bua rofu ke bua le tala e le jwalo bo mamedi ka tsatsi le tate Modimo ba re honna o bona batho bana ba o sa ba kgathaleng bana e bile ba jotsa hore ba kana ba tsamaya a re ke bona batho ba o ke fileng bona hore ba o thuso fihlela dintho tseng ha ke na koloi yo ke tlo fang yona hobane ngotse dikoloi ha ke na koloi yo ke tlo itheolang le hodimo go fe yona ha ke na ntlo ke tlo fang yona ha ke na tšhelete ke tlo fang yona everything ye o e hlokang ye batho bana ene ke bona batho bana ba tlo thusa go di fihlelle ntho tseng that's when wena ga itsedi ya ka le momamedi wa Motho FM ke ne ke repent that is why I love my congregation ke rata ke re I do everything for my church I serve my church as if ka re ke le goba ke serve ke re kene because I know ke tseba bohloka ba bona maphelo ga bona mamedi wa ka ratang I don't mind to rapella motho fihlela bophelo ba bo tšentša ke mamedi ke rapella motho I don't mind to rapella ke re ke ka selemo kaofela ke ntse ke ba rapella that is why ke re ke ka every Sunday re tswa late nyana re tswa ka bo 3 because I pray for people I ke compromise and ha batho ba kula I make sure that ke batla bona motho fodile because ke a tseba hore batho bana Ntate Modimo o ba tlisitse ka lebaka le jwang bophelong baka so momamedi ka ratene ke ba ka nthela ka pelenyana ne ke ba ka di mefute medi ya destiny helper ke re ona le destiny helper tse tlang for nakonyana yes then little arwa seasonal this is now jole ka Jakobo o destiny helper ya hae ne le Labane mare Labane was not there permanent una le teng for nakonyana itse ke morana go itse ba arwane that is why Jakobo le Labane ba ile ba tshwanela re ba arwane yes then but Joseph yena o ile a tshwanela re a dule permanent ha Faro Joseph bana babo ba mo thusitse gore a ye ha Faro a fihla ha Faro le Faro o bapetse role e tshosang gore Joseph e be sena seo a se lorileng ntho yane a e lorileng o thusitswe ke bana ba bo ho motlisa mona ba mo rekisetsa ba Ishmael ba mo rekisetsa Faro yena because una la le everything the resources sa o yetsa Joseph ntho ya ne eo a ilorile a yetswa ke Faro bana ba mo feleditse bana ba bo ba mo feleditse ra fihle mona ba Ishmael ba mo feleditse ra fihle o Faro ha fihla Potifaro ya ba yena ya yetsa Joseph ntho ya ne a ilorile because ke Joseph a neng a fepa bana babo ke yena neng yona ntho ya na ilorile but ha yetswe ke Modimo mo bontshitse yena then a qetile Ntate Modimo a fa Faro assignment ya o yetsa ntho e ha ke tsebe ke bua le mama momamedi we need to understand that now ke ne ke ba ka destiny helper ya pele ya hore re na le batho ba tla maphelo ga rona seasonally ha ba qetile ba tsamaya ke be ke re na le mefute mebedi ya di destiny helper tse re sa tshwalelang a rwana le tsona mamedi o dane ke na le nako hle buka ke ena ya Luka chapter 15 verse number 11 ere Jesu are monna e mong o ne aina le baraba babedi verse number 12 e monyenyane are ho ntate mphe karolo ya leruo e leng yaka ba arulela leruo la hae aba arulela leruo la hae aba arulela momamedi o tsana go ne le teng aba arulela leruo la hae hafa ntate no hafa yena a monyane fela o ba aroletse bobedi ba bona he gave them bale babedi a ke tsebela nkutla now bible e re a ke tsebela utlwa Sesotho e re a ba arolela ne leruo la hae a ba arolela leruo ka mantswe o ba aroletse bale babedi then in verse number 13 ka mora matsatsi a seng
a se makae mora e monyenyane a bokella tsohle a fallela lefatsheng le hole mme teng a hafa leruo la hae ka ho phela ha bohlaswa ya re hoba a hafe leruo la hae ne a hafe tsohle reng ya re hoba a hafe tsohle a hwa wa tlala e kgolo lefatsheng leo mme a qala ho hloka Okay. a qala ho hloka o hlokiswa keng O tlohile ho destiny helper. itsa qata ho thola dintho tsena ho ntatae a fila hore no a sa hloka ntatae Amen Ntate Moruti. ke ne ke bua ka rona batho ba nang le di-destiny helper ho na le batho ba o sa tshwanelang ho sutha Amen. pela bona. Amen. This boy mamedi ka tsatsi le neng ha ke nna ntate modimo o sebedise batho ba bedi o sebedise ntate Moruti Slingile bophelong baka ho bua tlhonolofatso le mme Moruti Slingile ha qetile a sebedisa the late PV ya seng a hlokaetse a mo sebedisa bophelong baka to change my life mpotse ke etsang ka tsatsi le leng ha ke qeta ho ba blessed ke etsa jwang ke kopana le ntate Bishop Zondo ha ke qeta ho kopana le ntate Bishop Zondo ka fa ntate Bishop Zondo koloi wa bula ka nela ntate Bishop Zondo koloi ha qetile ka nela ka ditjhelete ntate Bishop Zondo then now mpotse ke renga kelelong yaka ke ntate Bishop Zondo o mpha nako yena ntate Bishop Zondo ha ke mo invite ke re ke nyaka wa tla but yani yena ya nkentse ntwe ke le yona ha a tla yetseng ebile ka ke mo jwetsa ke re no ke jwetsa yani ya nkentse sena seo ke jwetsa destiny helper ya ka re no you know hona jwale ke nela ntate Bishop Zondo because wena ho ntso telle ka tsatsi lele ba mamedi ba tseba ne bile ke rata hore nna ke ba mona ke re nna ke tlo tshwana le ntate Bishop Zondo ke admire ntate Bishop Zondo feta yena ya o yentse sena mo mamedi ke mo admire mpotse ntate modimo ke a reng ka tsatsi le leng ntate modimo ke a tla ho na a re bona ngwana wa lehlaso ho jana ka ya naka o ha fihla hole ba ile ba mo admire mara ba mo admire ka ntho eo ba sa mo etsang yona ke somebody come on Ntate Moruti mamedi o sane le kopaneng le nna ke tlo le thusa ke go ba ipheta ngwana wa lehlaso o hlaile somewhere a sana le bogoni a sana le ntho tseo a admire ka tsona but ese batho ba admirang ha se bana ba mo yentseng sena ho na le ntatae there is somebody ya mo yentseng ntwena now yena ke no ha qata nka dintho tsena o ya batho ba bang ba lo mo admire moya wa modimo a fihla o na wa re bona if uno sentena if PV asaka o yetsa ntwena Bishop Zondo na ke tla o tseba because no tlo hlaunda te Bishop Zondo le moputso o tena o admire o tena o hlomphuwa ka baka la hore o hlaha o sontso atleile o hlom but now bothata gore o so lebetse hore ntho le nyona o yentswe ke ma now o so natifetswe ke o admire le go hlomphuwa ke batho o hlomphuwa ke bontate Bishop are hoja o no futsanehile now le ngwana na wa lehlasa hoja ana tlwile ho ntata ya ntse le mofutsana a fihla mona mailente nka bantsa sa admire moya wa modimo a re hona le batho ba etsang jwalo ba la hlamba ba thusitseng ba betseng di role maphelong a bona o lahle motho ba betseng role bophelong ba hao o ka baka la hore jwalo o so tsamaya le ba gotsi ba betire o so tsamaya ba routing ba betire o so recognize wa ka radikereke o so bile o hlomphuwa ka rakereke o tsamaya le but moruti ena ya o hlompha o nantsa o tlo o treata jwalo ka ba futsana bana ba sa ba tsotelleng ho ja no tlile o futsanehile ka rakereke ya hae kopa tsamaya kopa tsamaya ona le maphutheo a hlomphuwa ga ba fika dikerekeng mare ntha le yona hoja a sa ka yetswa ke ntata e ma tswang teng
mamedi sheba ha re sheba ga itse ka be ke tsamaya ha re sheba ga itse ka if sheba ba ruti bana le tsela o treata batho bana bana le tšhelete le bogoni ba treatwa special. Now mamedi hoja o no tlile le mofutsana jwale ka bana ba futsanile ka rakere ke ba sa tsotelweng. Don't you think le wena ka bontso sa tsotelwe jwale ka ba, but the reason why o hlomphuwa o tsotelwa ke go bana there is somebody ya o yentseng ntwena ba tsatsine na re ba lebetse batho ba rentse tate modimo nna nang khanime. Hence the late PV o ile a hlokana ntse ke neela ho yena. Amen. Amen tate moruti. Ka go tlisa kelelo ya ka. Amen. Tate modimo re go tlela mothinyane ya o yentseng. Yes. And make sure that I run in there and respect that person because he destiny help ya you will shock and permanently. Mamedi ha re kopana mo sa mamedi lona batho ba tlompona hle ke kopa mamedi itlele le 150 fela mamedi wa karata mamedi rena le batho ba re ba patalang every month ka nete ba o re ba patalang di security tsa mane di a patala le wena mamedi if o batla thuso tlo ka 150 fela go tlo thusa go rapelle ko lokole maybe le nna ke destiny help ya hao nomoro tsa rona ke 0732 078 398 3446. Can you repeat? 078 398 3446. Saying is 079 083 3833 079 083 3833 tsa office mo mamedi wa motheo a di ritual officer ritual ha ba ka le meeting sa phase 3 phase 7 ba re fela ba ya kerekeng ya Pastor November ka la meeting sa phase 3 ka pa phase 7 fela re ya kerekeng ya Pastor November shopong ya mari tlhabela. Bye. A re ga jalo Doc. Hey. Bye. Bye bye guys. A re kopaneng tate modimo a le bless.